Hadin arsngi balalap ya ke klik beriu harut jong kapung umyam kabla penpan yang kriat pat pengiu ya ki babon balang kibot pulit jong ke Riboy district haringkat ke jingat trelang bat katnat crime unit jong ke jela mentak ke sngi ke lalik bantam pat saya ke bentah jong ke met jong ubriu bala penti kenaru da ki bahayeng bat ke snong ba ki te ki bentah jong ke met balalap napung umyam kidei uju ubriu bat ka klik ke balalap menshua bala subajur ba kadai ke jing penyap dusmon jong ki runar bala tep harut jong ke ya ka kti ba dia ka klik lalap nakapung umyam. Nakaliang ki bahayang asem menta ke sngi ki lalai ruban pentikna ya ki benta jong kamet ha ke jinga dan lang ki bor pulin ba utei ubalasha penyap latip kerteng kumu omega merthong nakashnong maulaingut is khasels ubaladon rusan ngut ki khon bat iwe ibrang shibnai bat kat kum ke jingtip na ki bahayeng utei urang ba ulaja na layeng na do ka arfun ril turik ubnai rempang bat hadin ka jing pentip jong ki bahayeng shakashnong nakaliang jong kashnong kala ujo da ki ejaha shalum dingjri police station ban budden ya utei urang ba henry klem labdin satya bat utei urang ba udei urkhot jong ki nong nya kali kamai na shillong shanong po La subah bagar kompenya bia utei urang ba kalalong ka batrim bat ka bashir kai bha ha ka bakirunar kila kra ya ka kli kila khet ru ya ka kti la ka jong bat hadin ka jing penyap kirunar kila lipat ban bread ya ka kli bat ka kti hapong umyam bat tep ru ya ka met harut jong ka tei kapung Hadin balalap ya kemet bat kiwe pat ki benta jong kat khotmet na kapung umyam na kaliang jong ki bot pulit rengkat ki bahayeng hasem kilara no ya kemet cha civil hospital nongpo bat pinkit biang shanong ba shlong ban le ya kabadon kam kat kum ki kendon jong ka ai na kaliang jong uba sign board nong besap secretary jong ka shnong maulai ngut ulaong bahadin ke jingja jong utei urang ba kum ka shnong bat ki bahayeng kila persyang man liwat henry kim lap satya wat hadin bala ujo daka i jahar Tat hadu balalap sendon ye ke kli bat ki benta jong kamet hapung umyam bala penyap bat bret dusmon daki runar. Utei unong elam shnong ulo ong ru ba utei urang ba udei ubri ubabaha bat umdon kanu kadak sniu hashnong hathau namar udei ubri ubakloy banya trelang bat ki bor shnong bor thau henry klentip nak ei kadau ba ki runar ki hab ban penyap dusmon wat ban ot lengkhot lengkha ya kamet jong u. Nakaliang jong kashnong kala penrem jor ya kirunar ki bedon kiti ha kete ka kampenya breu bat dawaru bakat nak pulit pakadai ban shimkia bat budden ban twet ya kirunar rengkat ke jingpen saja ka bating bakanang kum kite ki jingjia kinum jia show hadin habot Kejutut jimi nasional te ke jingjas iklan du arfun du terik sungbulai ni belada ini nasional tam sinda ki bahin ki pentip tinggi wat nasional lawat ke bahasa usni ai awat marken nasional Misalnya itu kira kibahiyeng. Kibahiyeng awak. Tahu tu dia ilang babiang, orang itu kan gunu kejeng pintu di sana tahu, orang ilang perang ha, orang teri lang, orang ilang sim bab teri lang, senang kentam di kau jangan senang senang. Orang di ba, dulu kami ni kah orang itu saya kamu berbuat ini orang. Oh, leda jingi kompensasi tinggi premjur kenyi taki nalek kam seni, biru seni, biru pemang lah benang. Bagi jingi jingi kalau sudah pelat, leng kompensasi kita bikin penrem baju itu, balparu dalam tadi kuih department kepala bakin. Aji relam itu kompensasi dan pintu lang itu, bahar kena kami gile tadi orang bak ciri ni kami ciri. Tes kau itu lagi kompensasi ni kuat bang, ni kuat bang ni kam kan syukur nak kumni. Ikwa ba laleng jeng police department kan himkhia kan yaiwan ini bala beman mak kumkari kam ba ule kalau ka ai kam ka segment la bandong mi taw rubaman kita ni sungai kerpat long ka bala ya ka sin part kita pulit pakan ay teng banwat ini briu ini briu ki ba shim ini cin ni ruba po sinong bat bakin agi pun saja ka badai ki kum police department kalap ilap no Sang madu jinjia kan jisu pak sang pak tau. Ba kan ni kan lasi kan dek sing menang kong kan dek sing tu khadu. Kumang ni silong ni kan dong ka than chingi stay.